purus matang purus sangat mendidikan ulang sadario dan merapatan dan yang tu sinapoto dan sumere jadi dong habis pesta be mana artigan waktu ni pananap roh manubot ni bisan no jadi teknis jangan pura ni pabuan ni tim sutelisi para tonon barang mangusung si pangalan mo bita cuma tulis-tulisan orang kelas malay mga tulis si Bedaji ada hormat pa hula-hula tak sa dia pa cepat na tabay alay ulang ba di patupa di ulang sadari hari berikut na manusia jadi abang kerajaan Suripada memang di Paranaton Ngayon nanay perubahan Molobo yan memang Malmurado ngan may suklo tiga marga memang Malmurado alay sokon peloman di Paranaton nanay taulahon tujuh lero di tiap marga se Jabodetabek ala tiki dung di paparhon Paranaton disukut dong sendiri cara-cara marga kita beri cukup dong talu sino tiki sampai mekel lo lagi alaman paja lo hari tiki dua bahi mekel lo bilang ka raja-raja hati kan setuju artinya setuju alaman dibayar komen ya beabak kan asli kan ay gabihan gabi lilik alay ima tong pangilom ni ang ka tim LABBA ije na buhay ng mahulahon bulan mo taon no bagus alay po lang kape taon garo atau taon berikut na ng masalah alay po na buhay hitan no hindi na ba point na buhay ng taon lahon daw ni naringgan dahil ko otomatis wala mahulahon na bulan jadi tayo sa muli maamang inang bularong sa kutsukun ba